Clear to te helpa iswa mingin tibai ule tun cards funga Northeast India UPC Kohhran rawngbawlna chanchinthar clearin ilaw ngai thlang u. October ni som ni lai ni khan General Headquarters Office moi pui Salim Veng Aizola General Sunday School Board ni ani. Board hi Reverend R. Lai Thingpuya na kaishwaya rokhol na avanga board atel manlo Southeast Nagaland le Tripura District atanga board member te bak chu Mizoram chunga board member te baka state po na member te po ankim hle General Shrai tu te po in board hitel puin General Superintendent Reverend Lalmal so masailo chuan Kohhran rawngbawlna report le General Sunday School in mason na thar kan mo zel awangin lom thu asoya General Secretary Reverend R. Lalrin sanga po in thutoi soin Sunday School hi literature mga Northeast India UPC mun shang amite min pot khom tu ani awangin atangkai tak mewa zirtir na himlo laka kan inti filim thiam tul atul thu asoibok General Sunday School Board rorel thu chuak langsar zwalte Manipur State District Pathum Churachandpur Imphal le Chandel District Tan Sunday School Children Meet buat sa ini se atul angin General Shrai tu ten lo bo zui se ti ani Kumin sang ni sompriya General Sunday School Conference rorel in Sunday School thiltum siambel ni se ati bo zui na rotna lu shang tingai to ani a rodbel du nei tan kumin sang ni sompriya November tharal ma hun honbelin kum sang ni sompakwa General Board ni masakbira final ni se ti ani Kumsang hi sompakwa atana sumrwa manna General Sunday School Treasurer aronrwa man chu soihau ani a uluk taka enin siamrem ngaite siamrem ani nuwa budget atan jeng noi somthum pali singkwa sangriat zanga pas ani United Pentecostal Church of Northeast India in Thanthucha United Pentecostal Church of Northeast India Kohhran chuan kan hmalok November ni somni pariat sang ni sompriata Mizoram MLA in Thanna lo omtura Kohhran mi puitele political party te he nangen na le thucha asiama he thucha le ngen na hi mi puile political party ten ngai poimo a zom sakturin pathian mingin min ngen ani in Thanatwang takanei ani theinan le pathian ruat rorel tucha thlanchwa ani theinan twal chung Kohhran tin in November ni thum sang ni sompriat in rinizana tongtrai na nei ni se Kohhran mi puitin he na thucha in Than borwa khian rawngbawlna konga Kohhran le ring tu mimal nun ati chaklo theya chaklo phana na manglo turin politics lama in mangte po film khurni se in khom le Kohhran thilti danga te in thada lava tongtraya pathian polna tamtok nei ni se party chanlam in anlo awangin Kohhran po in remlo na a om thei ti sha in thusoya le chejia ate midang hliam lo turin film khurila Kohhran chunga le bia ina pheichuan politics thil soi haulo ni se in Thanna a vote thak hi khwale tuiteti tur ani awangin vote nei te chuan vote thak nge atha a chuti rwalin vote pek na tura ngai tuana film tak mangin zule mi pat meichia na konga nung chang thalo le bolhlote midu am le hlim hle takte Kohhran ta na noksak le mi thliar sang tur chi chu rorel na a tel tlak an nilawa eng party ami po ni se thanlo ni se candidate te hena ther lo le ham that na umin Kohhran tuma in intiam kamna nei tir lo ni se wai takin ma ni vote du zong chu vote mai tur ani a ma ni dik na chanvo le za omna hum himin ther lo le sum le pa in tuman vote shal lo ni se political party le candidate hena ngen na ramshwai tu tha kan nei theinan candidate siam tu zong ten candidate atan pol le Kohhran in enbik na omlovin pathian tri mi rui the thil le corruption a filim mi pat mei chiat konga mingliao lo le eng pol le eng mi po en shang lova an harsan na atan pui du mi thlang chuak turin kan nge na ni ti puitlin theilo tur manga mi puine na inzwar lova ramle namta na party in ti atum dik tak soya campaign turte tlindu awanga manrobol hlo helpol le ral thuam lam manglo turte sumle ther hlo semlo turte le leihluak taka mi mal le pol in soi chiat tonte in elsen le in outnom na te tilo turin kan nge na ni candidate zongzong tin he na du sak na kan hlana thlantlin member apyang te po term puitling mangzau ngei turin du sak na kan hlana ni thlantlin apyang te chu anma ni thlang tu mi puile rorel tua ruat tu pathian za chunga ramle namta na rin omtaka na thok tur le mi malham that na uma therlo le engthil ma a le theya omlo turin kan nge na ni September ni somni panga atanga ni somni pariat chunga UPCI General Conference chuan Kumin hi Secretary Edward Tharkum ani angin UPCI Secretary atanga Department sang Secretary te Ruat Thar ani a hengme te hi Ruat Thar te chu ani UPCI General Secretary Scott Graham
Global Mission Secretary Scotty Sladen, North American Mission Secretary Bill Hobson, Children's Ministry Secretary Robbie Knox, General Youth Secretary Justin Rinking, Ladies Ministry Secretary Jane Bufford. General Shuai tu the program ngai thak chun zamang u. General Superintendent Reverend Lalmal Somasai Lo Chuan North Mizoram District LED Conference Voice Somngana Golden Jubilee Conference October ni som panhi atanga ni som pali chunga manme ka telpuin hun amang North Mizoram District Huam chunga bial som thum te chuan October ni nga atanga ni sari chung khan bial missions conference tluang takin an mang Bial Missions Conference hi District Missions Roy tu te baka District Puipa Pathum po in bial sang hetiang hian an man puyani Reverend C. Tantluanga District Missions Director in Kon Pui Bial, Evan R.K. Vanel Ngaya District Missions Secretary in Sial Sug Bial, Evan J.H. Masomdong Liana District Missions Treasurer in Chaltlang Bial, Reverend Tluanga District Superintendent in Sumsui Bial, Reverend Tiar Puya District Secretary in Zol Nuam Bial, Reverend K. Dusanga District Treasurer Bayrabi Biala. District Sunday School Director Reverend Kemal Sompluang po in Abial Von Tlang Nuam Bial Missions Conference Mail Tumanaya Speaker ni in Aman Puibok. Bial Missions Conference mang tu te hian an rorel tlang puya kumsang hi som pakwa Bial Missions Conference na ile nat mun turte General Missions le Home Missions rawngbawlna ti mason dan tur kong sang te maani Bial chung in rail bol dan tur baka Missions rawngbawlna konga Bial malak na tur sang an rail lomani. North Mizoram District chunga hian tun bin din hmuna Home Missions Field pakwa le thok tunghet som nei mekin Home Missionary te le an omna hetiang hi ani unaw nu Kholiani Bible Women Kolalian Mission Field Evan Shrang Chan Khoma Rajdali Mission Field Evan RS Lalnun Moya Vong Onzau Mission Field Evan Lalrampana Marpara Mission Field Evan Isakla Rohlua Persang Mission Field Evan H. Lal Nunzira, Dilzon Mission Field, Unanu Lal Siam Liani, Damdiay Mission Field, Unanu Esther Lal Rongboli Bible Woman, Bajirung Mission Field, Unanu K. Lal Bialzwali, West Pulpui Mission Field. North Mizoram District LED Chuan District LED Conference Voice Somngana Golden Jubilee Conference to October ni som panhi atanga ni som pali zir top zana tanga pathiani zan thleng o in Tenzol Bial Field Veng Kohhran bia ina an mangmeka Karthar Panet New Sa Chanchin Kim Changjok ti chwa aniang October ni nga zir top ni kha North Mizoram District Zol Nuam Bial Missions Conference man den chenin Bajirung Mission Field bia into North Mizoram District Secretary Reverend Tiar Puya na hong Zol Nuam Bial Mission Field Conference man chung hian mithar pali Kohhran sing lutin sual ngai dam na baptisma an changhala tharau thiang himdong tharmi paruk an ombok Bajirung bia in hi headquarters bial in wak kamasa in bia in mun hi unanulal sangzwali headquarters local chuan apa senior upa Kabwaya famta shed ring nana alay sagni in bia in sagnan hian Evan Lal Chuan Moya Silo headquarters chuan tangka fai cheng sing sari in chan puina alo pea Bia in lenzong hi adong fit som thum le awang fit som pangani in achung rangwa abang tai le skirting rangwa asak ani Una pa Jacob ngur sang khu mate chung durtlang mal veng loi ti chuan tlang sang bia in sak mek chan puinan tangka fai cheng noi thum an pe a tlang sang Kohhran hote an lom hle Una pa le rat ki ma son of upa vanel wala tlang sang tu na lungle kho samek po in aloi na chin tlang sang bia in sak mek chung khu nan cheng sing ni chan puina apebok Din Tharbial PYD Education Committee malang na in October ni Riyadh tho chan ni khan din thar UPC biak ina Education and Skill Development Campaign nei ani he huna hian Bial Education Chairman una palal ming tha chuan in khomakai shwaya Bial PYD zai pole una palal ruat dikaten pathian fakna hla an sabok Education Campaign nei tur hian una pa kero tluanga District Education Committee Chairman to som ni in ani hian thalai ten zirna lam kan war deuh atrul thu te zirlai te po thalai activities sangshanga a thei chinchina all thiam atrul thu te asoibok Skill Development Campaign nei tur hian pu David Latkan Moya SMM National Urban Livelihood Mission UDNPA le Pigudi Singh CMM National Urban Livelihood Mission UDNPA te som ani Campaigner te achangin thalai te mamot tak ngai thlang ni in an ni hian NULM noya free training an pek sang te training chuak na anzon sagdan tile sungdon na le ezon na bulchan na ata na lon an pek thei dan kong
shang ko mu na an neya zo na le chan na hun zau tak hon ani bok North Mizoram District konpui BLP wadi chuan an bial chung konpui kanan venga Kohhran din tumlin Krista ta na sengkhom na athok meka rongbol tu atan evan lalian moya thenzol roin ma an lamek zelani October ni thole jan khan una palian zwala in konpui kanan venga tir ko laglu na in khom ni in twal upalal thanpuya BLP wadi Vice President chuan in khoma kai shwaya bial chung local shangshanga changin member thanem tak an kal khom Bial Pastor Reverend Sila Ram Thanga chuan tir ko lom na thu soin BLP wadi ten kanan venga rawngbawlna an nei theitur chulom om ati thule phur om ati thu soin hemi atana rawngbawl tu tur pathian mi man tak tir ko anei chu lom om ati thu asoibok evan lalian moye po in thu soin rawngbawlna poi mo lutuk nei tura ama thlan ani chu alom rwalin huphur om ati thu asoibok North Mizoram District Shwai Tuta Program na itlhak chamjamang u District Superintendent Reverend Lal Tuanga, District Secretary Reverend Thiarpuile, District Treasurer Reverend K. Lal Dusang ati chuan October ni som pahni atanga ni som pali chunga North Mizoram District LAD Conference Ten Zol Bialanei Meka Zirtop Zan atang khan Hovin Conference an manpui October ni som nilai ni chomadar som li achan ve khan North Mizoram District Literature and Publication Board chuan kumsang ni som pakwa nilai thupui zirtur endik run pui nein athok khat na atan endik na district committee room anneya he endik na hi Reverend Thiarpuian kai shwain nilai bu bung khata tanga bung som pangana thleng endik ani October ni rukatanga ni sari chung khan lunglei district PYD music committee buat sai solo competition kamzai pol meet hlotling takanei ani a solo competition a hian PC la ring sanga hawruang local chu pakhatna ani October ni rup inrin dizan khan veng lai bia ina solo competition elimination round nei ani a heta hian mi som basari in lanin music telawin thlachang khatli athunon sak ani a heta tang hian top 10 thlan chua ani October ni sari pathiani khan ra siveng bia ina solo competition kamzai pol mi thi nei chunzomani a zaipol bia le local changin zaipol som pahni until thayani solo competition na top 10 tlingte hian hla pahni mangin inti sialna an nei chunzoma heta chang hian final round lu tur mi paruk thlan chua ani a chungte chu PC Lalrin sanga hawruang Dennis Lalrin fela na thial veng lai Mimi lal ompui ra siveng latan lua sai lo ra siveng CV rem sang zwali kikon lalo moi na thial chan mari October ni sari pathiani zana solo competition final round hi nei chunzom halani a mi paruk te hian an hladu ber hla pakhat cheu sa in inti siang na aneya PC Lalrin sanga hawruang local chu pakhat na ni in loman tangka fai cheng sanga le momento adonga loman hi senior upa age sang zwal late le pivan thli ilage sharing na atana antule fate sponsored ani Pani na Dennis Lalrin fela na thial veng lai ni in ani hian HB Vanel Ruatin anu lalom sangi Bible woman sharing na atana loman atum cheng sang li le momento adonga pathum na mimi lal ompui ra siveng ni in ani hian cheng sang thum le momento adong bok Final round nei zan hian lunglei district PYD music committee te buat sai tho la in phwa siak loman sem hal ani a pakhat na hi PC lal thlengliana college veng ani a ala phwa hi kakul bing sang ni ti ani Pani na hi vai sam home missionary Evan lal engzawa sautlang local ani a ala phwa hi iram min thlenti ro ti ani pathum na hi lal rindika lunglon zaya veng ni in ala phwa hi itana ni ti hla ani la in phwa sia ka hian pakhat na hian loman cheng sang thum le momento andonga pani na hian cheng sang ni le momento pathum na hian cheng sang khat le momento adong bok he solo competition le zaipol meet hi lunglei district PYD choir te sponsored ani meet nei chung hian una pa s Lalrin sang le una nu ke Lalrin kimiten zei tak le jang khai takin program an kai shwai thrin ani October ni sompali pathiani manghian lunglei district missions director Reverend VL Hwaka chuan putlunga si missions field atlo dona rawngbawlna aneyang putlunga si missions field ta hian Evan Simon Amar chu home missionary in a ommekani October ni som pariata tangani somni pakhat hian North Bengal Sikkim Missions Field PYD Conference targera a nei anidona he hun man pui tur hian lunglei district PYD OB te som ani angin Evan Kelal nun puya secretary district PYD le unapa H Lalming Moya financial secretary district PYD te an kaldona ni
Lunglei district chung Choi Pui Bial Sertlang Pui le Pangzol Bial ten LED le PYD in Kopin Joint Conference an mang October ni nga atong ani sari chung khan Choi Pui Bial PYD le LED te chuan thingfa lokala Joint Conference lim takin an manga speaker atan Bial to Pastor Reverend H Rothwa machu an mang October ni som panhi zirtob zana chung khan Sertlang Pui Bial PYD le LED Joint Conference to Deng Sur lokala nei ani a Speaker Tan District Secretary Reverend C. Vanal Enachu man ani October ni som pathum in rini khan ro rel na nei ani a district athentur le bial in rel bol na sang an ngai to ani October ni nga atong ani sari chung khan Pangzol Bial LED le PYD Joint Conference to Pangzol Khwanglum lokala nei ani Speaker Tan Evan Lian Thangwunga Malia na chuman ni in thupuyatan thaula ipathian kauro Johanna Bungkhat chang ruk chuman ani zai thiam una nu zo than moi chuan zai rawngbawlna ani chen bok October ni sari pathiani khan lunglei district a mithar pasari Kohhran senglu ani October ni sari pathiani khan bungmun Bial to Pastor LH lalchandama chuan tleu lokala mi som panhi baptisma a chantira anjinga hian mithar pathum an telani October ni sari pathiani khan lungsen south lokala Bial to Pastor ke vanashwaya chuan mithar pali Kohhran asengluta mi panhi in swal ngai damna baptisma an changngal Lunglei district na thial Bial LED te chuan October ni som pakhata tanga ni som pathum chung khan kan Kohhran fasha in kol na mun ASC home collective to in rawngbawlna an neya Bial to Pastor ro chung nung aren thlei chuan hawin member som thumvel an kal na thial Bial LED te hian ASC home tan hian television TV an PA Bial chung local sang po in long chair Dunlop mattress le thildang an pebok home thok tu le no pangte an lom hle October ni sari pathiani chonu khan cherhlun local te chuan rongbol tu le department shwai tu te pualin seminar an buat saya leadership ti thupuya mangin resource person atan Bial to Pastor Reverend PC lalfak omachu an ruaya kalkhom ten an hlok pui hle October ni sompali pathiani hian headquarters BLPYD te chuan district conference hall chan Maria leadership ti thupuya mangin seminar an buat sai dona resource person atan Evan Silal rem chunga an ruayang October ni nga atangani sari chung khan howlong lam thuam thum local te chuan revival crusade an buat saya speaker atan district treasurer Reverend C Larin tluang chu mangin hlimtakin hun an mang October ni som panhi zirtob zana tangkhan Pangzol Bial Missions Department chuan Pangzol Khongbok lokala revival crusade abuat sai tana speaker atan Evan Ming Tin Thanga an ruaya he crusade hi October ni som pali pathiani thleng a odonani October ni som ni lai zana tangkhan bungmun Bial Missions Department buat sain bungmun lokala crusade nei tran ani a speaker atan Reverend Lal Ming Thanga chu man ani he crusade hian October ni som pali pathiani zan thleng a oang Chimtupui district chung local sang te chuan September ni sari pathiani khan Pentecost chung ko ni limtakin an mang Pentecost chung ko ni a hian chung ko tin te chu an chung ko thutna tura a hawin an thutira rongbol tura ruaten chung ko hlutna le poimo na baka inpum khatna le chazok nei dan tur chungchang soin limtakin hun an manga twal chung ko shan chen khat chuan in khomba na thingpui roi kilin hun an mangbok District Superintendent Reverend Than chunga sailo te chung kwa chuan district headquarters local New Sia ha a he hun hi mangin superintendent hian mai cham rawngbawlna anei ngalani District Treasurer Reverend WL Thangshe te chung kwa chuan sia hatla local a he hun hi mangin kele ka chung te chuan lalpa rong ani kan boldon ni ti thupui mangin chung ko ni thucha asoya local LED le PCD ten fak hlaremin hun hlim omtak an mang Siaha Sectional Pastor Reverend Koli Li Cho chuan tunlai hian abial chung local sanga Sacrament rawngbawlna le kesil rawngbawlna akalpui mek zela October ni sari pathiani khan unapa Henry le District Evangelist en thangnu na tinen Riasika lokala he rawngbawlna hi an kalpui abial chung local ni a he Sacrament roi hi buat sai to in local dang pasaria achunzom le ang October ni somthum pakhat atanga November ni li chung hian sanga 1 Kohhran District Huap Revival Crusade buat sai ani dona lotling takaman ani theinan sanga biale sanga 1 Kohhran te chu thei top chhoin an in buat sai mek zela District Lamatangin Crusade somna po local tina thon chwa to ni in he crusade a hian Reverend Dr. Lian Mang of Myanmar le atim 10 rawngbawlna ani dona ni
Siahatla local PYD te chuan October ni riat tho chani atang khan home crusade nei chanin speaker at district PYD financial secretary twal upa in lal chuan moya an manga he crusade hi PYD member late puala buat sai ani angin income service baka income la uzana kaushan chung ko ina rongbawlin an chuak train bok October ni ruk atanga ni sari chung khan Siahatla local no pang Sunday school department pualin lang kem buat sai ani he kema hian twal upa h dal du sanga local Sunday school secretary to speaker ni in unapa jela shat chunga unapa jela fang kimale una nulal muan puite councilor man ani a Evan Robert B lal nun siamati district evangelist chuan no pang titan tharau thiang hlim ti thu mangin pathian thu cha asoibok councilor le speaker Rawngbawlna lalpan malasoma doctrinal department le senior department zirlai mi pasari ten tharau malsomna andong tharani Chimtuipui district missions department chuan vase kai bia in sakna tur khonin hetia hian bia shangshanga changin tranpuina summu ani sai habial cheng noi khat singli sangli le somli longtlai nord bial cheng sing riat sanga zanga sangau bial cheng sanga tuipang bial cheng sanga saglung pher bial singni sangkhat zanga somthum pahni ni otlang bial cheng sangruk diltlang bial sangni za wathuam pui bial sangruk longtlai south bial cheng singli sangni zasari bolpui ng bial singkhat sanga bungtlang south bial sangni October ni som pani atanga ni som pali chung hian tuipang bial te chuan revival khompui tuipang vi bia ina an mangmeka speaker pastor C lal chuan thanga wathuam pui bial roin thupuyatan harthar le na ti an mang Aizol is District Ladies Auxiliary Department LED in Kompuilian District LED Conference Voice of Panga na Silver Jubilee to October ni nga atanga ni sari chung khan pathian tharau ompui na noya hlim takin man ani In Kompui hi Khozol Field number 1 a pandal adung fitsom kwali awang fitsom riat aliana saka mani in pandal saknan hian kaushan mi pui tha zaruk chuang ba ka kaushan pon lama tanga pui tu tha somkwa panganen awain tha zasari chuang sen ani pandal hi amhinga tharau in pui tiawani in amhing angchia hian pathian tharau thiang lim ompui na noya hlim taka man ani In Kompuya hian thupuya thlarawa khatin omro u FSC bunga changsom priat thu mani in Kompui tran zanjir topa unanu FLL ompui Bible Women District LED President chuan in Kom kai shwain conference lanna Reverend Rosanga Colony District Superintendent chuan aneya bial pastor si lalmal soman hena tangin in Kompui palai lomna thu ngai thlak ani baka unanu lalram thangi Bible Women General LED Secretary le unanu F Rawlupui Bible Women General LED Treasurer te chuan palai chi baibuk na an neibok District LED chanchin unanu dar nei thangi Sir Chief Jiak chu Reverend C Moizwala District Sunday School Director chuan tlangzar na nein Kohhran na unanu Arla Ramsiami District LED Assistant Secretary chuan anei bokani October ni ruk inrin ni chommadar so matang khan pandala in Kompui Rural President unanu FLL ompui Bible Women kai shwain nei ani a financial report ngai thlak ani bok report bu atanga alandanin tuna hian district chunga LED member sangli zakwa som pani omin LED din na khwa za somnga parukle LED member zugle hwam hei mi sangkhat somkwa pakwa an oma LED income nei thei twal chung somkwa pariat omin Bible Women certificate nei mi som pariat an oma chung komai cham nei thei chung ko zasari somnga le pathiani chawa nei chung kwa sangkha zariat somriat pathum an oma kumsangni sompariat atanga nei thar za somriat panga an omani Rural income hian member zasari chuang ten rural in biale official atanga agenda lut som pathum a oma kumsangni somni district LED in Kompui chu moipui biala ngatin thupuya ipathian tok turin in pero amosa bungli chang som pani manni se antia hengba ka hian cancer ve te pualin twal chung tinin tholom khonni se antibok in rinizan in khoma khan khobung bia in pualin tholom khon ania heta hian cheng noi khatle sing sari chuang mu ania in khombana jubilee pualin road big mi somni pangatin sky lantern pandal twala an chhuabok ani Pathiani chomma in khoma khan member boral sunna Reverend R Lianzama District Missions Director kai shwain nei ania LED member boral somruk panga te sunni in General Choir ten sunna hla ansa a Myanmar
PLM shwai tu ten he na tangin chi Bible na thu ngai thak ani bok pathiani chonu khan unanu ro nguri Bible Women ex district LED president chuan palai chi Bible na nein budget tlak masa pakhat na atanga pathum na thleng ba ka LED chanchin ziak tu le kumsom sari chunglam palai riak lut ten he na loman hlan an ni bok pathiani zan inkhoma khan district LED shwai na na lo thok to tele thok mek ten he na choi moi na hlan an ni bok Tarlan to angin district LED inkhom puya hian thupuya thlarawa khatin omro u FSC bunga chang sompriat manni in thupui then som mang hian heng mi te hian thu an soyani zirtov zana unanu Mary lanun sangi Bible Women chezia a inrini zana unanu zai thangliani Bible Women thilpe ka pathiani choma a unanu Dr. Lal Masai Bible Women in China a pathiani chonua unanu lal changliani sailo Bible Women chung komai chama pathiani zana Reverend Biak Sang Zwala District Secretary Thiang Hlimna a Aizol is district LED in Kompuya hian bial som thum atangin palai inziak lut sang khat vel omin inziak lut lem lo tenen palai hi sang khat zani vel nia shiat ani he in Kompuya hian bial shang LED zai pol malzai le group zai teba ka general choir le Pentecostal choir ten fakla an satrin ani October ni kwa thole ni khan director room district missions department executive committee Reverend Arlian Zama missions director kai shwain nei ani meeting a hian kumin October ni somni paruk atanga ni somni paria chunga Kohhran muna district missions in khompui tura thil tul sang ngai to tura thil tul sang ngai to in program anduanga thupuya irongbol na khalhen ro Timothy Thon ni bungli changa mantur ni in thupui then som hangin speaker sang ten he na tangin thu soi ngai thak thin ani ang District Missions Conference October ni somni paruka tanga ni somni paria chung hian Kohhaya mantur ni in Kohhai bialte po anin bua sai na sahlea in khompui hi Kohhai community hola mantur ni in acheng moi na le achul ang thokin na satakin Kohhai bialte anin bua sai chaumek zelani October ni sompali pathiani chonu hian jema bok bial to pastor thar Reverend R Laltan Kema laglu na induction nei ani don Kumin kumchan ve district board nei khan district missions director Reverend Dar Chona pensiona achwa dona wangin director Tharatan jema bok bial to pastor changlai Reverend R Lianza machuruatin Reverend R Laltan Kema chingchi bial to pastor chu jema bok biala omturin alawrat to a chingchi bial hi Reverend Rosanga Kolni district superintendent chuan amuiri donani Serchi Bial Piwadi Education Committee chuan October ni sari Pathiani Khan Bial Headquarters biak in Pui Naupang Sunday School Career Guidance Program an buat sai he huna hian resource person una pa kelal nun puyale una nu Esther zong nun tluangi te man ani a anin he na tang hian zirlai te anzir na konga ma an son the na tur le naupang te dik na le chan voting ngai thak ani Serchi Bial Piwadi Education Subcommittee te hian kumin sang hi sompria thian local tina career guidance nei in hun an mang chuak to ani sumtuak nan quiz te buat sain zirlai no pangti thate choi moina an nei to bokani Serchi Bial Piwadi kumpuan committee te po in October ni ria thotan zan kha new Serchi local kumpuan campaign nei in hun an mang bokani October ni som pathum inrini khan Serchi Bial Piwadi buat sain chan maribia ina seminar hlotling takanei ani he huni session hi a then ni in choma session hi una palai muan oma Bial Piwadi assistant secretary chuana kai shwaya chonu session hi una pa KVL Remruat Fela secretary kumpuan sub committee in akai shwai thungani seminar a hian resource person pastor Elias Leshwai Sanga lecturer CBC chu an manga zana pastor Elias Leshwai Sanga speaker mangin chan maribia ina inkhom na hun an mangalani October ni sari pathiani chuma khan jema bok lungbia kaushana evan thangnei sang rongbol na kaljela chung ko khat member pali kaushana senglu anni evan thangnei sang hi jema bok bial missions department te hian bial chunga rongbol turin an roi mek ani September ni somni paruk ni laizan khan champhai biala chung ko khat member pakwa omna chu kaushana zia lu anni bok Aizol is district right to the program ngai thak chunjamang u Reverend Rosanga Kolni chuan pathiani a jema bok bial to pastor thar Reverend R Laltan Kimala luna induction nei in rongbawlna aneyang Reverend Biak Sang Zwala district secretary chuan North Mizoram district LED 10 in Khompui Thenzol mun an manmeka Kohhran pui IO in atel pui Olikhati zong khatun tumatana Northeast India UPC Kohhran rongbawlna chanchinthar kan clear le kan ngai thak haule theite chu ani e